današnji praznik Svetoga Savu našem celokupnom narodu, našoj opštini, našim nastavnicima, profesorima, osoblju koji u školama našim pomaže, našoj deci, veroučiteljima, znajući da je Sveti Sava prvi arhijepiskop, prosvetitelj i učitelj naš, ne zaboravljamo ga, nego se zajedno sa njim molimo Bogu, kao što su to činili naši sveti preci. Kroz istoriju bilo je dosta teških trenutaka za srpski narod. Prevazilazili smo sva iskušenja. Istina, dosta i sa svojim ličnim podvigom, ali prvenstveno sa molitvama Svetoga Save i ostalih svetih iz našega roda i svih svetih. Bog, znamo da nas neće ostaviti. I danas, kada stradamo, ne samo srpski narod, nego svi i hrišćanski i nehrišćanski narodi od ove bolesti koja svijetom hara, zato se njemu obraćamo da i on bude pomoćnik naš svojim molitvama pred Bogom. Čestitamo našoj opštini, svim našim nastavnicima, učiteljima na uspehu sa našom decom koji su u specifičnim uslovima radili i živeli u protekloj godini. Ovo mogu, što su oni učinili, da se smatra podvigom kao što su učinili naši lekari i medicinske sestre. Tako su i naši nastavnici i direktori, pomoćno i stručno osoblje i sami đaci izašli, uslovno rečeno, kao pobednici. Sada će se manje gledati na uspeh i ocene, koliko će se gledati na one uslove u kojima se živelo i radilo da bi se kakav takav uspeh pokazao. Čestitamo svim nastavnicima, čestitamo svim onima koji će danas biti nagrađeni i koji će primiti zaslužnu nagradu za svoj rad, za svoje delo, onima koji pak završavaju svoj vek. Također čestitamo, znajući kako je to srećno i blagosloveno biti nastavnik u sve poteškoće. Nastavnik je jedno lepo zanimanje koje ne prolazi. Sećaju ga se nastavnici, sećaju ga se deca. Sećaju ga se roditelji i svi službenici koji pomažu u vaspitanju naše dece. Čestitamo našoj opštini, gradonačelniku, saradnicima, današnju slavu, kao i celome gradu našem. Neka je srećna slava i sve nas, neka Bog blagoslovi. Amin.